miliona ljudi ako se desi epidemija. Na institutima počinje ispitivanje vakcine protiv virusa gripa. Medicinari treba da ispitaju efikasnost te vakcine na ljudima. Po mišljenju direktora instituta, Olega Kiseljova, ima dovoljno vremena da se pripremi vakcina. U vreme posete Tonija Blaira Australiji, glavni u vladi Australije John Gore dao mu je neobičan poklon. Podatke iz Sidnejskog centra virusologije ptica, između ostalog i mrtvog detlića. Ispitivanje ostataka ptice nastavljeno je u Londonu. Na televiziji je saopšteno o telefonskom pozivu predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država kada je premijer preneo Bushu neprijatnu novost. Vojni eksperti su pronašli u detliću američki mikročip i kapsulu koja se još nije raspala sa kulturom virusa ptičjeg gripa, što je i izdalo veštačko poreklo virusa. Mediji su saopštili da je ptičji virus namerno ubrizgavan pticama u vojnim laboratorijama SAD-a kako bi one raznosile zarazu u potrebnom pravcu. Mikročip je služio za praćenje detlića preko radara vojne baze SAD-a u Australiji. Englezi su dugo sumnjali da je kravlje ludilo od pre nekoliko godina delo američkih ruku. Po mišljenju mnogih eksperata, ptičji grip je pušten preko okeana da bi se obezvredile akcije evropskog živinarstva. U Americi ptice nisu bile bolesne. Američki senat se ozbiljno odnosio prema australijskom i britanskom otkriću. Gospodo, Sjedinjene Američke Države su saučesnik u puštanju biološkog oružja. Mi ne možemo sebi dozvoliti ono što su radili, na primjer, Sovjeti ili Saddam Hussein. Pored ovoga, u Pentagonu se pojavila i druga priča. Pojavio se lek Demiflu, koji je bio jedini lek protiv ptičjeg gripa. Licencu za ovaj lek prodali su Švajcarskoj, ali 20% od prodaje uzimaju i dalje vlasnici firme Ramsoft. Peking je uputio predsjedniku pismo s molbom Londonu da da na raspolaganje ostatke detlića svetskoj javnosti i obelodani nameru da se svesno raširi virus ptičjeg gripa. Simptomi svinjskog gripa u sadašnje vreme praktično se ne razlikuju od običnog gripa i zato sve bolesne bez razlike ubrajaju u žrtve epidemije. Britanska vlada je objavila da ne treba odlaziti lekarima opšte prakse zbog simptoma prehlade. Dijagnoze se daju telefonom bez ikakvih laboratorijskih nalaza. U korist statistike, virus se predstavlja sve opasnijim, a broj smrtnih slučajeva se namerno povećava kako bi se podigla panika i ljudi ubedili da ih može spasiti samo vakcina. I vnušiti ljudima što spasti ih može toliko vakcina. Vlasti će kriviti one koji odbiju da se vakcinišu, da ometaju zaustavljanje epidemije. Zakon upozorava o tome i roditelje koji odbiju da im se deca vakcinišu. Planirano je da se vakciniše 160 miliona ljudi krajem decembra. Vakcinacija protiv svinjskog gripa izaziva nespokojstvo ljudi širom sveta. Nedavno sprovedena anketa pokazuje da je 1/3 medicinskih sestara odbila da primi vakcine zbog mogućih komplikacija. Vakcina je istog tipa kao ona korišćena 70. godina što asocira teška neurološka oboljenja. Recite nam, ko je već primio vakcinu i šta znate o tome? Ova vakcina je isprobana na deci u Oklahomi. Čak su i naučnici koji su je pravili odbili sad da je prime i oni i njihovi bližnji. Postoje li neke komplikacije kod te dece? Jedan od sastojaka vakcine Timerosal dokazano izaziva autizam kod dece. Potvrđeni su slučajevi ovog oboljenja posle vakcinacije. U određenom momentu imamo epidemiju ranog autizma po celom svetu. Samo u Americi je prijavljeno 500.000 ljudi, a dijagnostifikuje se 40.000 godišnje. Nažalost, nemamo podatke o Rusiji, jer se kod nas to nije istraživalo. Rani dečiji autizam prvi put je opisan 1943. godine. Pre toga je bio nepoznat. A onda su počeli deci da daju vakcine koje sadrže Timerosal i živu, koji na decu deluje kao otrov.
Izbacivanje žive iz organizma zavisi od genetske predodređenosti i zbog toga se ne razboljevaju svi. Kod autistične dece, zbog prisustva timerosala, smanjena je sposobnost snabdevanja krvi kiseonikom i stvaranja žuči koja izbacuje toksine iz organizma, to jest stvara se začarani krug. Способность насыщать кровь кислородом и вырабатывать желчь, которая отвечает за выведение из организма ядов. Получается замкнутый круг. Kako će se ipak vakcinacija sprovoditi? Hoće li biti obavezna? Prošle nedelje održana je konferencija sa učešćem Nacionalne bezbednosti i Federalne agencije za vanredne situacije. Raspravljalo se o mogućnosti obavezne vakcinacije, kontrolnih punkteva na putevima i obaveznom karantinu. Naprosto, politika upravlja ovim show programom. Koliko će ovaj proces imati efekta ako se većina ljudi odluči da ne primi vakcinu? Sada se širi propaganda protiv vakcinacije u Americi. Ti ljudi postaju skoro neprijatelji. Državna bezbednost